hari ahantu ku isi aho ubutegetsi butajya burangira, aho igihugu kiyoborwa n'umuntu umwe imyaka 10, 20, 30, 40 kugeza n'ubu. Muri Afurika hari abayobozi batangiye kuyobora mbere y'uko benshi mu baturage babo bavuka. Bamwe muri bo batangiye ubutegetsi mbere y'uko internet ibaho, ariko ikibazo si imyaka yabo. Ikibazo ni impamvu bagikomeje kuyobora. Ese ni ubunararibonye Afurika ikeneye, cyangwa ni system yanze kurekura ubutegetsi? Ese aba bagabo ni abarokoye ibihugu byabo, cyangwa ni abafashe ejo hazaza mu biganza byabo? Uyu munsi tugiye kureba abayobozi 10 bashaje cyane kurusha abandi muri Afurika. Abagabo bafite imyaka irenga 75, ariko bagifite ubutegetsi bw'ibihugu byabo. Turatangirira ku mwanya wa 10 kugeza ku wa mbere. Gusa uwa mbere aragutangaza. Ni umuntu umaze imyaka irenga 40 ku butegetsi. Kugira ngo wumve neza aba bayobozi 10 ntitugomba gutangirira kuri bo, ahubwo tugomba gutangirira kuri system ibafasha kuguma ku butegetsi. Muri Afurika ubutegetsi si umuntu umwe, ni system yubatswe mu buryo ituma kuyivamo biba bigoye cyane. Mu bihugu byinshi amategeko agena manda z'abayobozi aranditswe neza, ariko ikibazo gitangiriye amategeko ashobora guhindurwa. Umuyobozi ashobora kuvuga ati igihe cyanjye kirarangiye ariko igihugu kiracyanyeneye, hanyuma itegeko rigahindurwa. Iyo amategeko ahindutse ntabwo ibikiri demokarasi isanzwe, ibihindutse system ishobora guhindurwa n'umuntu umwe. Mu bindi bihugu opposition niyo ihindura ubutegetsi, ariko mu bihugu byinshi bya Afurika opposition nta mbaraga zihagije bifite. Iyo nta opposition ikomeye hari amatora aba formality, ntabwo ari competition nyayo. Ikindi gikomeye cyane ni igisirikare. Mu bihugu byinshi ubutegetsi bukomereye igisirikare kiri inyuma y'ubuyobozi. Hari n'indi argument ikomeye, ni iy'abayobozi bafite ubunararibonye bwinshi. Bavuga ko bayoboye ibihugu byabo mu bihe bikomeye, ko kubakuraho bishobora guteza instability. Ariko mu by'ukuri ikibazo ni iki? Ese kubaho kw'igihugu byagakwiye kuba bishingiye ku muntu umwe, cyangwa system y'ubuyobozi niba ari nziza yagakwiye gukomeza niyo uwo muntu yaba atakiyobora? Afurika ni umugabane ufite urubyiruko rwinshi cyane, ariko abenshi bayiyobora nabo mu kindi gihe. Bavutse mu isi itandukanye cyane n'iyo uyu munsi. Iyo ubuyobozi n'abaturage bataraba mu bihe bimwe habaho icyuho hagati y'ibyo abaturage bakeneye n'ibyo abayobozi batekereza. Iyo system yose tumaze kubona ihurijwe hamwe niyo ituma hari abagabo bashobora kuyobora imyaka 30 cyangwa 40 ndetse no kurenza. Aba nibo bagabo 10 bashaje kurusha abandi, ariko bagikomeje gufata ibyemezo ku buzima bw'ibihugu byabo. Ku mwanya wa 10 hari umugabo uyobora kimwe mu bihugu bikomeye cyane kuri uyu mugabane. Icyo gihugu ni Nigeria. Iki ni igihugu gifite abaturage barenga miliyoni 200. Izi ni imbaraga zikomeye mu bukungu no muri politike ya Afurika. Kuri ubu iki gihugu kiyoborwa na Bola Ahmed Tinubu, umugabo ufite imyaka igera kuri 74. Uru ni urugero rugaragaza ikintu gikomeye cyane, ko ubuyobozi muri Afurika bukomeje kuguma mu maboko y'abantu bari mu kigero cyo hejuru. Hari abavuga ko Bola Ahmed Tinubu afite ubunararibonye bukomeye muri politike ya Nigeria, ko kandi azi neza system y'igihugu. Ariko hari n'abibaza bati ese igihugu gifite urubyiruko rwinshi cyane gishobora kuyoborwa neza n'abari mu kindi gihe cya politike? Mbese igihugu nka Nigeria gifite abaturage benshi bugarijwe n'ubukene ndetse n'ubushomeri bukomeye, kuri ubu ahisi igeze niwe muyobozi cyari gikeneye? Ariko nimba afite imyaka 74, tekereza abandi bagabo tugiye kureba bafite imyaka irenze. Ku mwanya wa 9 kuri uru rutonde rw'abayobozi bashaje cyane bakiri ku butegetsi hari umugabo uyobora igihugu gito ariko gifite akamaro kanini ku isi. Djibouti ni igihugu giherereye ahantu h'ingenzi cyane ku nyanja ihuza isi. Iki gihugu kiyoborwa na Ismail Omar Guelleh, umugabo w'imyaka 79 y'amavuko kugeza ubu. Kuva mu 1999 uyu mugabo ni uyoboye iki gihugu. Mu isi y'uyu munsi ihinduka vuba cyane. Technology, ubukungu n'imibanire mpuzamahanga, kuyoborwa igihe kirekire n'abantu b'igihe kimwe bishobora guteza ibibazo bikomeye. Abayobozi bamaze igihe kirekire hari igihe bagenda batinda kwakira impinduka nshya, cyane cyane mu isi y'ikoranabuhanga n'urubyiruko. Iyo ubutegetsi bumaze igihe kirekire ku muntu umwe, inzego nyinshi z'igihugu zishobora kugendera ku cyerekezo cye gusa. Ibi bigatuma impinduka zituruka ahandi zigabanuka. Mu gihe kirekire abandi bayobozi bashya ntibabona umwanya uhagije, bigatuma system itabona ibitekerezo bishya. Ariko hari n'abavuga ko stability ari ituma Djibouti igira umutekano kandi igakomeza kuba strategic hub ku isi. Ariko nimba igihugu gito nka Djibouti gifite umuyobozi ukuze cyane kuri uru rwego, tekereza noneho ku bihugu binini bifite abayobozi bafite imyaka hejuru ya 80. Ku mwanya wa 8 twinjiye mu gihugu gikomeye gifite amateka akomeye n'abaturage batinya kuvuga, Algeria. Iki ni kimwe mu bihugu bifite imbaraga nyinshi muri Afurika, ariko inyuma y'izo mbaraga hari inkuru y'abaturage bashatse impinduka. Muri 2019 abaturage ba Algeria basohotse mu mihanda bamagana ubutegetsi bwa kera, bashakaga ko ibintu bihinduka. Izo proteste nizo zatumye ubutegetsi buhinduka, maze ku butegetsi haza Abdelmadjid Tebboune. Kuri ubu afite imyaka 81. Ariko ikibazo ni iki? Ese koko ibintu byarahindutse cyangwa system yarakomeje ihindura isura gusa? Kuko nubwo umuyobozi yahindutse, abafata ibyemezo nyabyo benshi bagumye ari bamwe. Hari abavuga ko Abdelmadjid Tebboune yazanye ituze, ariko hari n'abavuga ko impinduka zari zitezwe zitigeze zigerwaho mu buryo bwuzuye. Iyo abaturage basohotse basaba impinduka ariko system igakomeza kuba uko, bivuze ko ikibazo kiri kure cyane kurusha uko benshi babyibwira. Afite imyaka 81, ariko ibyo ntibimubuza gukomeza kuyobora igihugu gifite urubyiruko rwinshi cyane. Ibyo nibyo byitwa generational gap, aho abayobora n'abayoborwa baba bari mu bihe bitandukanye cyane. Ku mwanya wa 7 twinjiye mu gihugu kigeze guhindura amateka ya Afurika, Zimbabwe. Igihugu kigeze kuyoborwa n'umugabo umwe igihe kirekire cyane, uwo ni Robert Mugabe.
Muri 2017 ibintu byarahindutse. Igisirikare cyafashe icyemezo gikomeye maze Robert Mugabe ava ku butegetsi. Abantu benshi batekerezaga ko ari intangiriro nshya, ariko uwamusimbuye si umuntu mushya muri systeme. Uwo nta wundi ni Emmerson Mnangagwa, umugabo w'imyaka 84 kugeza ubu. Uyu mugabo yamaze imyaka myinshi mu buyobozi bwa kera. Ibi bitwereka ikintu gikomeye cyane, ko impinduka zishobora kubaho ariko systeme igakomeza kuba imwe. Iyo umuntu mushya aturutse mu bantu ba kera, impinduka aba ari nke cyane kurusha uko abantu babyifuza. Hari abavuga ko Emmerson Mnangagwa yazanye ituze nyuma y'igihe kirekire cy'imvururu, agerageza kuzamura ubukungu. Ariko hari n'abandi bavuga ko ntaho ibintu byahindutse cyane, ko systeme ya kera igikomeje. Iyo ubutegetsi buhindutse ariko abayobora bakaba baturutse mu itsinda rimwe, bivuze ko impinduka ibigaragara inyuma, ariko imbere ibintu byinshi biguma uko byari biri. Emmerson Mnangagwa afite imyaka igera kuri 84, ni umwe mu bayobozi bakuze cyane muri Afurika. Ariko nimba Zimbabwe yaragerageje guhindura ubutegetsi gasigara mu nzira, ku mwanya wa 6 tugiye kubona igihugu cyahinduye amategeko kugira ngo ubutegetsi bukomeze. Mu by'ukuri ahangaha si impinduka zabaye, ahubwo amategeko ubwayo niyo yahinduwe. Ku mwanya wa 6 twinjiye mu gihugu kigeze kuba mu ntambara, ariko kigerageza kongera kwiyubaka. Ivory Coast ni igihugu cyanyuze mu bihe bikomeye bya politike, ariko nyuma y'ibyo bihe haje umugabo wasezeranije ituze n'iterambere. Uwo nta wundi ni Alassane Ouattara, umugabo w'imyaka 84. Yinjiye ku butegetsi 2010 mu gihe igihugu cyari gikeneye stability. Mu myaka yakurikiyeho ubukungu bwatangiye kuzamuka, abantu benshi batangiye kubona impinduka, ariko 2020 habaye icyemezo cyahinduye byose. Alassane Ouattara yemeye kongera kwiyamamaza kuri manda ya 3. Ibi byateje impaka zikomeye. Hari abavuga ko yari yararengeje manda zemewe. Ku rundi ruhande amategeko mashya yasobanuye mu buryo butuma ashobora gukomeza. Ibi nibyo byerekana imbaraga za systeme, aho amategeko ashobora gusobanurwa mu buryo bujyanye n'icyifuzo cy'ubutegetsi. Hari abamushyigikira bavuga ko yazanye iterambere rikomeye, ko kandi yakijije igihugu mu bihe bibi. Ariko hari n'abavuga ko gukomeza kwe ku butegetsi byafunguye urugi rw'ikibazo gikomeye. Iyo amategeko ahinduwe kugira ngo umuntu umwe agume ku butegetsi, biba bisobanuye ko ubutegetsi buri hejuru y'amategeko. Alassane Ouattara afite imyaka igera kuri 84, ariko nubwo ageze kuri iyo myaka aracyafata ibyemezo bikomeye ku gihugu cye. Ibi rero nibyo bituma ikibazo kiba kinini kurushaho, kuko si imyaka gusa, ni uburyo systeme ishobora kwihindura kugira ngo igume ukwire. Ku mwanya wa 5 twinjiye mu gihugu gifite amategeko akomeye cyane mu ntambara n'impinduka za politike. Uganda, igihugu cyavuye mu bihe by'intambara n'imvururu mu myaka y'1980. Mu 1986 haje umugabo wari umusirikare. Uwo nta wundi ni Yoweri Kaguta Museveni, umugabo w'imyaka 82 y'amavuko. Yinjiye ku butegetsi avuga ko aje kugarura ituze, kandi koko igihugu cyaje kubona igihe kirekire cy'ituze ugereranyije n'icyari cyabanje. Ariko ikibazo nyamukuru gitangiriraho. Igihe cy'agateganyo cyahindutse igihe kirekire. Imyaka 5 yahindutse 10, 10 ihinduka 20, 20 ihinduka 30, kugeza n'ubu. Hari abavuga ko Yoweri Museveni yazanye ituze nyuma y'igihe cy'imvururu, yubatse inzego z'igihugu, ko kandi yazamuye iterambere mu bice bimwe by'ubukungu. Ariko hari n'abavuga ko ubutegetsi bwamaze igihe kirekire cyane, opposition ikagira imbogamizi, systeme igahinduka gahoro cyane. Iyo umuntu umwe agumye ku butegetsi imyaka irenga 35, si ikibazo cy'imyaka ye gusa, ni ikibazo cy'uko igihugu cyose cyubatswe ku muntu umwe. Uganda ifite urubyiruko rwinshi cyane ruri mu isi y'ikoranabuhanga, ariko ruracyayoborwa n'umuntu uturuka mu kindi gihe cya politike. Ibi bituma habaho icyuho hagati y'ejo hazaza n'ubu. Hari impaka zikomeye hagati mu bantu. Ese umuntu urambye ku butegetsi aba ikibazo, cyangwa ikibazo ni systeme imwemerera kuguma ku ntebe? Ku mwanya wa 4 twinjiye mu gihugu gifite imwe muri systeme z'ubutegetsi zikomeye kandi zifunze kurusha izindi muri Afurika. Eritrea, igihugu cyabonye ubwigenge mu 1993. Nyuma y'intambara ndende yo kubohora igihugu, haje umugabo umwe wari warabaye umuyobozi w'intambara. Uwo nta wundi ni Isaias Afweriki, umugabo w'imyaka 80 y'amavuko. Uyu yahise aba perezida wa mbere w'igihugu gishya, ariko kuva icyo gihe nta matora akomeye yigeze aba mu buryo busanzwe nk'ibindi bihugu. Systeme y'igihugu yubatswe mu buryo buhamye cyane. Hari abavuga ko Isaias Afweriki yafashije igihugu kuba identity ikomeye nyuma y'intambara, yakomeje umutekano n'ubwigenge bw'igihugu. Ariko hari n'abandi bavuga ko political system ifunze cyane, nta space nyinshi y'impinduka za politike. Ubutegetsi bukomeza kuba centralized cyane iyo igihugu cyubatswe nyuma y'intambara, ariko systeme y'ubutegetsi igahita ihinduka idafungura amarembo y'impinduka. Biba bigoye gutandukanya ituze ry'igihugu n'ubutegetsi bw'igihe kirekire cyane. Isaias Afweriki afite imyaka 80, ariko amaze imyaka irenga 30 ku butegetsi. Ibi bituma aba mu bayobozi bakomeye cyane ku isi, bamaze igihe kirekire ku ntebe. Eritrea ifite urubyiruko rwinshi, ariko politiki yayo ikomeza kugendera mu murongo umwe udahinduka vuba. Ku mwanya wa 3 twinjiye mu gihugu aho ubutegetsi butigeze buba ku murongo umwe. Republic of Congo, igihugu cyagiye mu bihe byinshi by'impinduka za politiki. Hari umugabo umwe witwa Denis Sassou Nguesso, umugabo w'imyaka 83 y'amavuko. Uyu yabaye perezida bwa mbere mu 1979, aza gusimburwa mu 1992. Ariko ibintu ntibyagarukiye aho. Mu 1997, nyuma y'intambara y'imbere mu gihugu, yongeye gusubira ku butegetsi. Ibi bitwereka ikintu gikomeye cyane ko ubutegetsi bushobora kuzenguruka umuntu, ariko ntibumuveho burundu. Bushobora kumusiga inyuma ariko bukamugarura igihe runaka.
Hari abavuga ko Denis Sassou Nguesso afite ubunararibonye mu buyobozi bwa leta, yafashije igihugu kugarura ituze nyuma y'intambara, ariko hari n'abandi bavuga ko ubutegetsi bwagarutse mu maboko amwe, political alternation idakomeye. Iyo umuntu ayoboye igihugu akavaho akagaruka, bivuze ko ikibazo atari gusa manda, ahubwo ari uburyo systeme yubatswemo. Denis Sassou Nguesso afite imyaka 83 kandi amaze imyaka myinshi cyane mu buyobozi mu bihe bitandukanye. Ibi bituma bo mu bayobozi bake muri Afurika bagiye basimburana n'ubutegetsi, ariko ntibavemo burundu. Ku mwanya wa kabiri twinjiye mu gihugu gito ku ikarita, ariko gifite amateka akomeye cyane ku bijyanye n'ubutegetsi. Guinea Equatoriale, igihugu gikungahaye kuri peteroli, ariko kandi igihugu kimaze igihe kinini kiyoborwa n'umuntu umwe. Mu 1979 habaye impinduka ikomeye ya gisirikare, maze haza umugabo umwe witwa Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, umugabo w'imyaka 84 y'amavuko kugeza ubu. Uwo mugabo yahise afata ubutegetsi kandi kuva icyo gihe ntarigera busiga. Ibi bitwereka ikintu gikomeye cyane, ko hari ibihugu aho ubutegetsi buba bushingiye ku muntu umwe, ku buryo guhinduka k'ubuyobozi biba bigoye cyane. Hari abavuga ko Teodoro Obiang Nguema Mbasogo yazanye ituze nyuma y'impinduka za gisirikare. Bavuga ko yateje imbere ubukungu bw'igihugu kuri peteroli, ariko hari n'abandi bavuga ko ubutegetsi bwagumye mu maboko amwe igihe kirekire cyane. Political competition yabaye nkeya, system ikomeza kuba centralized cyane. Iyo igihugu gifite ubutunzi bwinshi ariko ubutegetsi bukaguma ku muntu umwe, havuka ikibazo gikomeye cyane cy'uko ubutunzi n'ubutegetsi bishobora kugendera hamwe mu buryo bumwe. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, uyu mugabo afite imyaka 84 kandi amaze imyaka irenga 45 ku butegetsi. Ibi bimugira umwe mu bayobozi bamaze igihe kirekire ku buyobozi kurusha abandi ku isi. Ariko nyuma ya Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, tugiye ku mwanya wa mbere, ahari umuyobozi umaze igihe kirekire cyane ku butegetsi muri Afurika, umuntu watangiye kuyobora mbere y'uko isi yo bivuka. Ku mwanya wa mbere tugiye kuvuga ku mugabo umwe utari umuyobozi gusa wa Afurika, ahubwo n'umwe mu bambere bamaze igihe kirekire ku butegetsi ku isi yose. Cameroon, igihugu kinini gifite urubyiruko rwinshi n'umuco utandukanye cyane. Mu 1982 haje umugabo witwaga Paul Biya, kuri ubu afite imyaka 93 y'amavuko. Yasimbuye ubutegetsi bwa kera, ari naho hatangiriye urugendo rurerure cyane rw'ubuyobozi bwe. Kuva mu 1982 kugeza n'uyu munsi, iyo ni imyaka irenga 40 umuntu umwe ayobora igihugu kimwe. Bamwe bavuga ko Paul Biya yazanye ituze mu gihugu, ko kandi yagize uruhare mu kugumisha igihugu mu mutekano. Afite experience ndende mu buyobozi, ariko nanone hari abandi bavuga ko umuyobozi umwe kuyobora igihe kingana gutya atari byo, ko political alternation ibidakomeye. Mu by'ukuri iyo umuntu ayoboye igihugu imyaka irenga 40, si ikibazo cy'imyaka ye gusa, ni ikibazo cy'uko igihugu cyubatswe ku buryo impinduka ziba zitoroshye. Uyu munsi wa none Paul Biya afite imyaka 93 kandi aracyari ku butegetsi. Ibi bimugira umuyobozi wa mbere ku isi mukuru cyane ukiri ku ntebe. Aba bayobozi 10 tumaze kubona si inkuru y'imyaka gusa, ahubwo ni inkuru ya system, inkuru ya Afurika, inkuru y'ubutegetsi, amategeko n'ejo hazaza h'urubyiruko. Ese mu by'ukuri Afurika izahindura page cyangwa izakomeza gusoma igitabo kimwe cyanditswe n'abagabo bamwe imyaka 40 ishize? Ndagushimiye cyane wowe twabanye muri kino kiganiro. Gira ngo usabe niba utarakora subscribe yikore, dukomeze tubane mu biganiro bigiye gukurikira. Sawa ibihe byiza, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.